le mali uqashe ngayo hamba udonse 5k sebuzile lo mngcokolo sebuzile khosha banibani uthanda donse 5k ukuvela imali ngidingayo ngoba yimini inkosi yomasikandi yangasela mali njalo ke bafethi igcwamelisha laphana amqashelayo kahamba lapha donse u5k umuntu laphana balakubona ke ucebuzile uqhosha ngokwenza kwakhe kanye nabanye futhi eliphindile futhi laqhubeka lasho ukuthi ke emavukaneni alidonse 1k banike lona ngoba ilona inkosi ikaMaskandi laphana nathi ke ukuthi hola ngalezi indaba ezishisa ezivutha amalanga lapha nezindlela izolo ukukhuphuka nezakho lapha kwivimu ekade bahlele khona imithini abanayo lapha ne-top 6 kanjalo futhi nokuhlela umcimbi ozayo ikhona nezakho hlela yona insizwa ungelo ahlala khona section ngokuxoxa abantu thina ukuthi yakho ngalolu daba sengivuma kanjalo kodwa ngiyacela ukuthi yabuya futhi uvidela lapha subscribe